uway na kinawat RTI uba diat tariang. Hakasi pala yung kata yaw ula kano bau MLA ka amla rem uba ala kemen remboy ula pendan kambaklay ka pisa lengba ka Special Rural Works Program kata ka SRWP kabalamang na kabentaki pajba ka constituency. Simbya. Habay keren beginang patay kubor uba tariang uloong baha ka jengwat jeng tip ka jeng ulung baha ka RTI ula syam baha ka scheme Special Rural Works Program SRWP nadu usnam arhajar khat pra hadu arhajar arpuar kapisa kabalamang kalakot syaka khat arklur san pholak tengka kat ba ka jeng pelut pat kalong tang praklur shipholak riu punyo hajar san spa tengka Ulabu ek jengkeli MLA bau deben pensyai ke pisa ke bakwat sauklur live kundailak live puar hajar san spak tengka ya ke ba omsim la penenkam ula ongru bakidan tang si spak live perangut ki bala yo jeng mentoi lembaga skim Pradhan Mantri Awas Yojana lani ka PMAY ha ke ba lamang siklur nyop kundailak saupo hajar tengka bat ke jingdan jong ki ba yo jeng mentoi kalong ke baduna bha Hakabede bagajeng pelut hagajeng ekon ya kaklam COVID-19 uba tariang ula keno ba siklur kendai pusan lak la ai syaki arspa ndriu pongut kirusimen kawai kekenhuan kala yo pediang san lak san pau hajar tengka bat la ai silak tengka syaki arpau teliki COVID management team handrai omsim la kedau satya ke kerteng jong kekenhuan ni kirusimen kibla yo yakini kijeng erap Te naga ka daw hindi man tip man sa uniw emle ka wargentia. O patay be tang ya kita ka folklore bata ka sabaklor ka daw ka day. Namar ya kita ka pisa. Unom yo bandro dal day namar don kam. Bandro ya kita ka folklore kita ka sabaklor daki kontraktor. Ibradon lingba ka register katkum gi an guru jong kri India. Haga jingi day barka SRWP. Lani ke ML skim nadu usnem arhaja kat pra hadu menta sisindru ngimyo i lengba ki media bat lengba kilat pathai kubor kumta ne kaliang junga kumu wei ne kinong song snong pokasawen anrem abang ayo i ya kene ke jingle ulu ML ka war dentia urpot be ya bisa ka wan lengba ka sendal kormen kat baka bisa ka bron hapla jung Aga keti jong beta ke SRWP ke mereka hak baka nong kentiu pa ibak ke konkuensi bergawe. Juga tu ha barok sansnem. Kumta ngala apil lengba ke RTI dan ta right information. Haga office block development officer amnarem. Dia sywa dengan pulih je kene ki dokumen le ke detail ke bangal yok pediang. Ibriu pat kinong tre ha blok tiba ay ngai kata ka RTI ha bang kli ki ong omdei atur siteng ki ong yo arklor. Kumta ngalit meni kedu markmat yo additional deputy commissioner West Jengti Hill District. Banyak kren markmat ber ikan no ki MLA ki yo kata ka section ha ka sisnem. Tekat kum ke jingbatang additional deputy commissioner ki MLA ki yo arklor siteng. Kata kamun arklor san thola ka sisnem. Sansnem kan arklur san pulang. Hang ne la penjisha ba gibriu ki balayo ina tak bisa hang ne ka don ka san ne ka signature. Hamba ki liap liang ina tak bisa hamba ki le blog u video pa yaki ban san ne ban signature lengba ki kot kisla ndai house name ar hajar arpu arpat namar kim pan yo Ompadon weru ibala ban san ya kata kikot kisla ne ke dokumen ne ke detail ban pensisya kili priang ya kata ka nyo hajar sanspa te halor kan ne ke benta tene ke liang junga ngakwa bau ni ke nyu MLA ke war jentie balak merembong idai ban pensai syai pentrekam bat kumnoi pendon kam ya kata ka pisa ka badang don ne ke kiti i kum kalong hang ne Hadu sauk lur lai peu kendai lang lai peu hajar sanspa tengka. Te hak jinge dei bakane gangai scam uniu MLA ka war jentie balak meremboi. Anda yo i lengba. Kine ki jingkren junga lengba ki media bakalat pathai ku bor. Gangai scam uhi un ai ka jing punchai kamat jingu pa iba. Ki badon hapok ka konferensi hi barak away.